Yes, reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali Real News. Ni inkuru itunguranye aho maginga ya imirwano ikomeye kandi ikomeje kubera mu mujyi wa Goma. Ni mu nkuru turebe akantu ku kandi aho hakomeje kugenda hagwiramo bamwe mu baturage, ariko uwamenyekanye maginga ya ni umukecuru w'imyaka 90. Ese ni mukecuru nyabaki, ni umukecuru w'umusirikare ukomeye ndetse ufite n'ipeti rikomeye. Bivugwa yuko ari ibitero simusiga byatewe n'ubundi n'irihuriro rya FARDC. Sayirero igikuba kiracitse mu mujyi wa Goma. Ibi byose bikuba imirwano ikomeje kugenda ikomera mu bice bigiye bitandukanye, aho no muri Sud Kivu Sahi imirwano irakomeye kandi irakomeje. Ni mu nkuru rero turebe page sha ku mutekano uri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iki gitondo kitari cya kare. Duherukana mu gitondo cya kare muri iki gitondo n'ubundi cyo kuri uyu wa mbere, ni ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ni munyemerero tuze turebe uko situation ihagaze. Ku murongo wa telefone nibiza kudukunda turakira umunoko w'informa aduye idonido uko byifashe, kuko maginga nakuvuga ko telefone ye ntari kwibona neza, ariko nibiza kudukundira turakomeza tuyigerageze turi bwumva uko situation ihagaze. Mbere na mbere ko reka maze ngushimire nkwifuriza amahoro y'Imana yo wabashije kubana natwe. Ikindi kandi naho kiza bwa mbere nta kindi usabwa uretse gukanda subscribe, like, bityo ukiyongera mu muryango mugari watabasha gucikwa n'amakuru cyangwa na updates news kuri Kigali Real News. Ni mu nkunde rero twanzike je muri kumva kandi tujye gukomeza nyandi damiha umugisha. Ni munyemerero tuze dutangirane n'urupapuro rw'amakuru akomeye. Ni imirwano ikomeye aho yubuye ku isaha 11 z'iki gitondo, ariko muri bucece aho n'ubundi ari abasirikare b'ihuriro rya FARDC babawaza n'abawarezerendo bakomeje kugaba ibitero mu mujyi wa Goma. Quartier ni quartier ituwe n'abaturage bita Mugunga. Ni mujye kandi no mirwano ikomeye yahisitana umukecuru General Majoro Padiri Muhizi, aho maginga ya ubu bamaze kwitaba Imana. Twihanganisha bikomeye aho komuka kuri uyu muryango ubona yuko urugamba rwamaze kwinjira. Ibi ngibi bikanyereka ko amakuru wiri mushiki yatangaje koko ari ay'ukuri, akaba ari nayo mpamvu bivugwa ko ashaka kuba yarirukanywe na leta y'Kinshasa bitewe n'uko yamenye amabanga. Izi ni inkuru za ndani zikomeje kugenda azigaruka, aho bivugwa ko ahangaha wiri mushiki byatangaje byari ukuri bitewe n'uko abawazarendo ndetse n'ihuriro rya FARDC bamaze kwinjira mu gisagara cya Uvira, kandi kuko biri kugenda bigaragara. No mirwano rero yatangiye saa 11 z'iki gitondo z'uyu munsi, ariko maginga ya imirwano iracyakomeye iracyakazi. Iyi operation n'ubundi ikomeje kujyamo uwo bita Dani Ndeze, ni uyoboye iyi operation mu mirwano ikomeye iri kubera hano Mugunga. Ese nihe mpamvu ibintu bikomeje kuba bibi cyane? Impamvu ikomeye cyane ni byatangajwe na wiri mushiki, yavuze yuko n'ubundi ihuriro rya FARDC ryamaze kwinjira muri iki gisagara. Ese operation ihuriro rya AFC M23 bakomeje kugenda batoratora bamwe binjiye mu gisagara cya Uvira badafite wenda baje mu rwego rw'ubutasi, ariko urabona yuko bagifite ihurizo rikomeye. Dore impamvu rero ikomeye ituma abawazarendo badashira muri ibi bice. Murabizi neza ko abawazarendo ni abaturage bo muri ibi bice, kandi ntago wakwirukana umuntu wo muri icyo gice. Urumva ko bikomeje kugenda bigorana kandi biri bugore iri huriro rya AFC M23, ariko ni umukoro ukomeye cyane bagomba kwiga mu buryo bwose bushoboka. Iyi mirwano rero usibye ko bakibarura abo ishobora kuba yagikirikiyemo, ariko maginga ya uwabashije kumenyekana ni uyu umwe, ni umukecuru w'imyaka 90 wahasize ubuzima. Uyu ni umukecuru ubyara General Majoro Padiri Muhizi. Ese niki kiri kubikora, niki kiri kubitera? Ni impamvu ikomeye n'ubundi ya gahunda ikomeye y'ihuriro rya FARDC yo kuzengereza iri huriro rya AFC M23 ndetse no gutakariza ituze y'abaturage n'icyizere bari bafitiye iri huriro rya AFC M23. Saha gusa imirwano irakomeye kandi irakomeje. Ese byifashe bite nyuma yuko General Sultan Makenga avuze ko
imirwano igiye gukomeza ndetse agakorana operation ubona ko zari zitangiye kugira ikizere. Urabona ko ihuriro rya AFC M23 rikomeje kugenda rigabwaho ibitero karundura abitewe nuko nubundi nyuma yuko bose bishe agahenge ka CSRF ariko kw'intangiriro ari ihuriro rya FARDC ryakishe. Urabona yuko nubundi gahunda ari imirwano ni ibice byose aho za Rucuro naho imirwano ikomeye kandi ikomeje muri utu duce tugiye dutandukanye aho uva Bunagana hose hagiye hari imirwano. Ubona yuko ibintu byamaze kuba imberenge. Agace ka Busanza ahari muri Sheferi n'ubundi ya Busanza imirwano iracyakaze mu duce twa Mugogo, za Kitagoma, za Karambi ndetse bakaba ari muri teritwari ya Rucuro. Ngira ngo murabizi twagiye tubaganiriza uko situation iba ihagaze. Ni mu gihe kandi Kazinga naho imirwano ikomeje mu bice bigiye bitandukanye hano Masisi, aho nakubwira ko hano muri Malema imirwano irakomeye kandi irakomeje. Ni mungunde rero tubashe kwakira umuroko informa Bwana Bizima, ndabona biciyemo twumve iko situation ihagaze. Yego Bwana Bizima, turi live mu kiganiro twari twababuze. Yego igitondo cyiza Bwana Bizima. Yego igitondo cyiza kuri twese. Ni bamwe muba ari ku mirongo imbere y'urugamba bivugwa yuko Mugunga urugamba ari imberenge hano ni quartier n'abaturage mu mujyi wa Goma. Bwana Bizima, byifashe bite? Nibyo ndimo mbwira abakunzi ba Kigali Area News aho nubundi nakiriye amakuru sahi ngiyi yuko imirwano yere mu gitondo cya kare saa 11 aho imirwano yanahitanye umukecuru w'imyaka 90 akaba ari umusirikare ukomeye bita General Major Padiri Muhizi. Uyu Padiri Muhizi sinzi niba wafite amakuru yiwe, sinzi niba umusobanukiwe, ni muntu ki Bwana Bizima? Padiri Muhizi n'ubundi ni umusirikare ariko ubuzwi n'abantu benshi kandi ibikorwa bye birazwi cyane muri iriya mitwe ya partiyo yo muri FARDC. ubona ko n'ubundi kuba ahubwo byabaye ko umukecuru cyangwa umubyeyi we yaba yahitanwe n'iyi mirwano muri ako gace kandi akaba ari uri kuvugwa wenyine, ni ikintu kiri kwibazwaho cyane kuba ari we muntu witabye Imana gusa, kandi ubona ko aka gace karimo abaturage benshi ari n'umujyi gatuwe cyane ariko akaba ariho habereye icyo kibazo. Biragaragara ko cyanze bikunze hashobora kuba ari inkomoko y'iyi operasiyo yari iri kubera hano, ko ishobora kuba ifite aho ihurira n'uwo mubyeyi. Kandi wibuke neza ko ejo twavuganye nkubwira ko kuva saa 9 kugera muri ibyo bice byabereye mu mirwano n'ubundi hari operasiyo y'isaka cyane kandi hafatiwemo intwaro nyinshi ndetse ziri mu nzu mu mariri ya bamwe mu baturage baha. Rero hari ukwihuza k'uwo Muhizi, ubona ko uwo mubyeyi we yaba yapfuye kandi operasiyo ikabera hariya. Hari aho bihurira no kuba iyo operasiyo ishobora kuba yarayifitemo ikindi kintu kidasanzwe kitarahishurwa. Bwana Bizima, bamwe mu bandakavazi banje bari kumbwira yuko n'ubundi hagikorwa wenda ibarura ry'abaguye muri iyi mirwano, kuko ino mirwano ngo yari ikomeye ku rwego rwo hejuru. Iyi operasiyo ivugwamo Major Dani Ndeze aragwana ku iyihe coalition? Ni ya AFC M23, ni ya FARDC, ni yande? Oya ntabwo ni ya FARDC, uriya ntabwo akorana na M23 kose, yaba atazwi bijyanye n'iminsi imirwano imaze igihe kirenga imyaka ingahe ibera muri aka gace, akaba aribwo asa n'aho avugwa. Ibi rero bihabanye n'iki nimba iyi mirwano yatejwe n'ihuriro rya FARDC muri make n'aba Wazalendo? Nibyo rero ndimo mbwira abakunzi bacu kuva Wiri Mushiki, uyu yari umudepite uvuganira aba Wazalendo aho yirukanwe na leta y'Kinshasa, ndetse akaba yaratangaje amagambo akomeye kandi bikaba byatangiye kugaragara ko ibyo yatangaje koko ari ukuri nyakuri. Bwana Bizima, ibi birasigura iki muri ibi bice by'umujyi wa Goma ko Wiri Mushiki yavuze ko n'ubundi aba Wazalendo bamaze kugotagota ibice byose by'uyu mujyi ndetse no muri parike zose barimo muri operasiyo zikomeye zo kwirukana AFC
M23 mu mujyi wa Goma. Ibi ngibi bikaba bikomeje kugenda bigaragara ko ibyo koko Willy Mushiki yatangaje byaba ari ukuri. Bwana Bizima, abenshi batangiye kuvuga ko n'ubundi Willy Mushiki kuba yarirukanwa ari uko yamenye amabanga y'ihuriro rya FARDC. Ibi birasigura iki Bwana Bizima? Ego hari amakuru agenda acicikana kuko bavuga ko no Willy Mushiki n'ubundi nyuma yaho FARDC isa naho imwahahanye ikamuziza ko yamenye amabanga, ariko habayeho kwihuza nyuma kuko mu makuru hari atarajya habona neza nuko bitekwa ko n'ubundi ibyo bitero abiri inyuma kandi ari Wazalendo n'ubundi muri kara gace, kandi ubona ko nyuma ari ibiganiro yagiranye na FARDC ubona ko habayemo nko gusa naho habaye kwiyunga mu buryo bw'ibanga. Rero kitarasobanuka neza impamvu bamushyize nko ku karubanda batangaza yuko yabahemukiye muri buriya buryo, kandi hakaba hari amakuru yuko yongeye kwihuza na guverinoma ya Kongo mu buryo bw'ibanga kugira ngo akomeze operasiyo n'ubundi yari yarateguye mbere hose. We ni ukuvuga ngo ni ibintu bari baziranye na FARDC, ahubwo icyo bapfuye ni uko yabishyize mu itangazamakuru hanze akabisohora kandi byari n'ibanga kugira ngo babashe kwikuraho kiriya cyaha cy'iraswa rya drone mu mujyi wa Goma. Bwana Bizima, imirwano irakomeye saha ngaha hafi neza mu mujyi wa Uvira naha Imalema. Imirwano irakomeye werekeza za Mukoto Mpeti. Iyi mirwano irasigura iki kubona yuko aha hakontororwa na AFC M23? Biragaragaza iki hano za Karembe Kalonge urimo werekeza Impeti? Hano biravugwa ko n'ubundi hano Pinga FARDC ishobora kuba yarahafashe. Ni ubuhe buryo buri gushoboka bwo kuba imirwano yubuye izi saha, kandi ukabona yuko ikaze muri ibi bice bya zone ya Masisi ndetse n'umujyi wa Goma? Kiriho hano muri uyu mujyi wa Goma yenda ni ibintu bigaragara cyane ko iyi mirwano ni imirwano yamaze amasaha menshi guhera saa 5 z'ijoro ukageza saa 11 z'igitondo. Urumva ni igihe kirekire cyane, ariko niko bijya bigenda intambara nijoro iragora kuko kugira ngo ubone icyo ushaka bitwara umwanya bijyanye n'uko nyine aba ari ijoro. Ariko ubona ko aka gace impamvu gahoramo umutekano muke nta kindi, nta bundi bwishu urabona ko wabona bwo muri ibi bice bya Goma uretse izi pariki zisa n'izikikije umujyi wa Goma nk'iyi pariki ya Virunga. Niba agahenge ko kuboneka hano kandi buriya hari ikintu abantu bajya bibeshyaho, burya niyo ryaba itsinda ry'abantu 40 ntabwo ushobora kubura inzira ikwinjiza mu mujyi niyo yaba ari umujyi w'ikihe gihugu ukomeye. Upfa kubikora bibarimo operasiyo y'abantu bakiroroha cyane, kandi urabona ko iriya atari operasiyo yo gufata ibice no gushaka kuba watindamo, ariko sabotaje za hariya zizahoraho iteka ryose kuko iriya pariki ya Virunga ntabwo ishobora kubura inyeshyamba bibaho bijyanye n'imiterere yayo ndetse n'uburyo izigasatira umujyi cyane wa Goma. Ni ikintu gisaba M23 gushyiramo imbaraga cyane ku buryo iriya pariki igenzurwa ku rwego rwo hejuru, atari bya bindi byo kuvangwa pozisiyo ngo iri hano mu mujyi urebana ngo n'ibitero byaturuka hariya. Ntabwo bizajya bibura gukotorana cyane ahangaha kuko ubona ko iyi pariki ya Virunga irimo Wazalendo na FDLR ku rwego rwo hejuru. Ikindi kiriho kuri iyi mirwano iri ifoto ni ikintu ubona ko gikomeye cyane kuko aka gace ka Mukoto muri izi za Karembe na Mpeti ni uduce n'ubundi tumaze nk'igihe imirwano. urabyibuka neza ko naho haheruka kubera operasiyo y'ubundi mu gitondo cy'ejo nakubwiraga yuko n'ubundi habayeho isaka cyane yo gusaka intwaro. Ni igite ubona ko FDLR ndetse na Wazalendo bisa naho zaharemeye ibintu ku rwego rwo hejuru, ubona ko byanze bikunze ntabwo izo operasiyo zajya zibura kubaho buri munsi cyane. ubona ko ari n'agace M23 igenzura ari nkeya bijyanye na koalisiyo iriyo. Yes, mu yandi makuru rero no muri Sud Kivu biravugwa yuko imirwano ikomeye kandi ikomeje mu Minembwe mu duce dutandukanye, aho ubu yatangiye kwinjira mu duce twa Karingi ndetse no mu marembo ya Mitamba. Bigaragara yuko ihuriro rya FARDC rikomeje kugaba ibitero simusiga. Ni mu gihe kandi mu mujyi wa Uvira bamwe mu basirikare basa nk'abavuyemo ariko bagiye kugotagotera
mu marembo n'ubundi ya Uvira ndetse no mu mpera za Uvira, bigaragaza imbaraga ndetse n'urwikango rukomeye na operasiyo iri gutegurwa n'Amasunzu uherutse kwakira imirimo mishya ayihawe na leta y'Kinshasa. Ubona yuko yatangije operasiyo simusiga, aho maginga ya umuhanda wa Bukavu Uvira bamaze kuwufunga kubera urwikango rw'uko ihuriro rya AFC cyangwa bamwe mu ntasi za AFC cyangwa na MRDP twirwaneho bakwinjira mu mujyi wa Uvira mu rwego rw'ubutasi. Aya ni amakuru rero ndetse akomeje kugenda agaragara, tukumbura neza ngo turebe uko situation ihagaze muri update zacu zitaha. Turi bugaruke tubabwira uko byifashe. Ni mu nkundi rero ncukiriza aha nanashimira cyane Bwana Bizima witanze, kuko nari namwandikiye nari namubuze ku murongo wa telefone, ariko namwandikiye azira ku gihe. Bwana Bizima, hari icyo tugupubiranijeho wenda watubwira cya update z'aka kanya? Nda nta kantu gato nakongeraho bijyanye n'uburyo twatineze hagati ya koalisiyo muri Uvira ndetse na Minembwe ya M. Ubona ko koalisiyo ihari irimo abasirikare ba Angola, ba Tanzania ndetse bagiranye ikibazo na Wazalendo cyane ku buryo habayemo no gukozanyaho igihe gitoya, ariko hakaba habayemo uburakari bukomeye cyane ku ngabo za Angola na Tanzania ko bashyizeho akantu nk'akadomo kagaragaza ko batari gusubira muri operasiyo hatarafatwa ingamba zo kuri Wazalendo yuko bagomba kuzifatira ibyemezo z'uburyo zigomba kwitwara muri operasiyo, kuko zigenda zibita ko ari abanyabwoba, ari ibigwari, ababohereza ku mirongo y'imbere ku rugamba bo mu bice bya Minembwe basigaye bahatinya, ku buryo ubona ko operasiyo bayihariye Wazalendo. Rero bavuze ngo ntibabakeneye mu mirwano bari kumwe, ariyo mpamvu ubona ko byateza uburakari ingabo z'amahanga zikaba zafashe ibyemezo ko operasiyo izajya ikorwa na Wazalendo igomba kuba iyabo bonyine bihariye, badashaka kongera gukorana nabo kuko bafite n'amakuru ko babagambanira cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yes, Bwana Bizima, reka tugushimire tukwifuriza amahoro n'amahirwe kuri uyu munsi wa mbere. Urakoze cyane. Namwe bakunzi ba Kigali News, reka tubashimire tubifuriza guhirwa mu byo mukora byose, twihanganisha abarwayi ndetse n'abari muri zone y'intambara. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.